Ka sebaka se re utlwela molao wa Modimo, mme re tla kopa bana ba eme ka maoto fa re buisa molao wa Modimo. Mme re bona mo lekwalong ga Mateo verse 22 verse 34 to 40, Matthew 22 verse 34 to 40. Mme yona e buisa ka tsela e latelang. E rile Bafarisai ba utlwa gore o tlhokisitse basadi ka ipuo, ba phuthega mongwe wa bone e le moitsemolao, a mmotsa ka go mo leka a re, Moruti, taolo e kgolo mo molaong ke efe? A mo araba a re, rata Morena Modimo wa gago ka pele yotlhe, le ka mowa otlhe, le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago. E ke yona taolo e kgolo le ya ntlha, mme ya bobedi e tshwana ya re, rata mongwe ka wena jaaka o ithata. Mo ditaolong tse pedi tse, go akareditswe molao otlhe le baporofeti. Amen. Bomme le bontate le bana, ka re utlwile molao wa Modimo le thato ya Modimo ka maphelo a rona, a re opele mo go Hosana 2:4-4. Re itlhatlhobeng re bueleng go Modimo, Morena phuthego ya e swabile.
Modimo e rategang, gompieno moporofeta Dafita o bua le rona mosong ono ka mafoko a a reng, Morena o kutlwele botlhoko le boitshwarelo, o bopelotelele, o bopelentle jo bogolo, ga nke a nna bogale ka metlha, le seng go galefela ruri, ga re direla ka fa maleong a rona, le seng go bursulusa ka fa ditshiamollong tsa rona, gonne bopelotlhomogi jwa gagwe bo bogolo mo go ba ba moifang, jaaka legodimo le okame lefatshe. O tlisetsa ditlolo tsa rona kgakala, jaaka botlhabatsatsi bo le kgakala le bophirimatsatsi. Morena o utlwela ba ba moifang botlhoko, jaaka Rabana a utlwela bana ba gagwe botlhoko. Amen. Phuthego e rategang, mme ruri ene o rwele malwetse a rona, a sikara matlhoko a rona, mme rona ra itlhoma fa a bidiwa, a itewa ke Modimo, a bogisiwa. Mme ene o pholleditswe ka ntlha maleo a rona, a tiketela maleo a rona le melato ya rona, petso ya mowela gore rona re bone kagiso, mme re fodisitswe ke dintho tsa gagwe. Rona rotlhe re ne re thumetse jaaka dinku, mongwe le mongwe wa rona a fapogela mo tseleng ya gagwe, mme Morena o ne a digela melato ya rona rotlhe mo go ene. Ka ga jalo phuthego a re ipolele mmogo boipolelo jwa tumelo ya bokeresete ka nako e le nngwe ka mafoko a reng, ke dumela go Modimo Ntate maatla otlhe. Hosana 253, hoja ke sena wena Jesu Moloki e motle.
Morena o molemo mo go botlhe, o utlwele botlhoko jwa gagwe bo okame ditiro tsotlhe tsa gagwe. Phuthego a re lebege morena mme re mo šapele matsogo. Ke nako ya gore jaanong re dumedisaneng Phuthego. Lekwalo la morena le reng bangwe ba ile ba tshola baeng ge le ba sa itse. Ka ga jalo a re dumedisaneng Hosana 431. Teng sefapanong ke bone morena thuto ya dibe tsaka e tlositswe. Phuthego a re fa re ntse re dumedisana re opeleng ka gone we are still in God's presence. Se ka re emisa go opela. Teng sefapanong ke bone morena.
Phuthego ra leboga re itumetse thata a re shapele modimo matsogo gape. Ka sebaka se re tlo utlwela lefoko la modimo. Mme ke tlo neela moruti wa rona Reverend Dr. Montla sebaka. Fa tla ba tsamaile ntate Matlhare a toloka. Mme re opela mmogo se fela fa ba ipaakanyetsa go tla go tsaya serala go sana 223. Ka dinako tsotlhe morenaka o nkgopole ke a rapela. Ka metsotso yotlhe Jesu ke a o tlhoka, o ke o tlholohetswe bapa le nna. Amen. Tlalok. Are men ka maoto me re kope ho Jehova. We're going to pray. Heavenly Father, we come before your throne this morning, the beginning of the new month,
And we come to humble ourselves with our hearts, acknowledging that you are God. And there's no other person beside you, dear Lord. Because you are the creator of heaven and earth, the giver of our life, the sustainer of our family, more so the source of every blessings we enjoy. Lord, we thank you for carrying us through the previous month, since the beginning of the year. Yes, there are days when there were joys and there are days when there were sorrows in our moment, in our lives. But we know that those struggles and those joy come from you, dear Lord. We appreciate that you protected us as we are here today from all the dangers of life. You provided us when we lacked. More so, you comforted us during the difficult times. Even when we are discouraged, dear Lord, it is you who have been faithful. And you are the God of gods and God of glorified. Father, as we begin our service, we pray that you hold and you renew us so that we can understand you as the only righteous person, so that we can understand you and understand your word. As the word says, we will not forsake the house of the Lord. May this declaration and the testimony of not forsaking the house of the Lord be with us and stay in our lips. Your house, dear Lord, it is the house where we get joy. It is the house where we bring all the difficult things. Forgive us when we have allowed the world to be more directing to us, when the world has tried to direct us, to derail us from your word and to derail us from your kingdom. Dear Lord, you have been supporting us at our different workplaces. Forgive us for failing to honor you at times. We have failed to honor you with our gift. We have failed to honor you with our services. And we have failed to honor you with our resources. For that, dear Lord, please forgive us. Remind us that your house is a place of prayer, a place of healing, a place of restoration. Keep us to be faithful and to be faithful in prayers, to be faithful in services, to be faithful in giving, and more so, never to neglect your house. We pray that, Lord, each and every family that is here today may understand that this is the house of the Lord. This is the place of worship. And understand that your children and your kingdom will be praised in this place. Bless the work of the church. Bless the work of the ministers. And stay in the lips of each and everyone who's going to speak. Stay in the ears of each and everyone who's going to listen your word. Alentswelena modimo wa rona. Enne se ikokotla sa maphelo a rona. O tlo enjoy ka Kriste morena. Amen. Amen. Let us sit down. Congregation of the Lord, Puteho ya modimo. this morning I'm saying grace, peace, and mercy unto you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Moso wa letsatsi le ke re akagiso e nne le lona ka lebitso la morena Jesu Kriste. It is always a privilege for us to get together and listen to the word of the Lord. Ke motlotlo mo go rona gore re kopane mmogo go utlwa lentswe la modimo. As we continue to enjoy the beginning of each and every month, we always say, thank you, Lord. Hantse re tswella pele go itumella matshimologo ya kgwedi re a leboga modimo. Because it's not through our strength or our wisdom or our ability that we are here today. Ka gonne a se ka matla le bokgoni ba rona gore e be re lefa mo mosong wa But solely letsatsi. by the grace and the faithfulness of our Almighty God. Ke ka lerato le bopeletlhomogi ba modimo wa rona. I'm saying that because many desire to be here this Ke morning, bua yana ka gonne ba bantsi ba ne ba ratile go nna mo but they mosong o. couldn't make it. Ka maswabi ba paletse go fitlha. Many of us, they started the year with us.
bontsi ba simollotse ngwaga o le but they are rona no longer here with us in this world. fela ha ba sa tlhola ba le teng mo lefatsheng le. Yet our Lord God is so merciful to us, Empa modimo wa rona o kutlwela botlhoko mo go rona. and He has preserved us. O ntse a re He has bolokile. protected us O re bolokile. month to month, year to year, days to days. Kgwedi le kgwedi, ngwaga le ngwaga, letsatsi le And that is letsatsi. why we say to Him this morning, Ke ka lebaka leo re re mo go wena mo mosong wa glory and letsatsi. honor unto the Lord. A dithotloetso le dithoriso di nne go die go wena. As we gather this morning in this house, Ha re kopana mo mosong o ka mo ntlong ya kobamelo. we are reminded all the time by the psalmist when he says to us, Re gopodiwa ka dipisalome tse di reng mo go rona. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Ke Lord. ile ka itumela ha ba re a re yeng ko ntlong ya thapelo. Because there's something special about going into the house of the Ka Lord. gonne go sengwe se se botlhokwa go ya ko ntlong ya The house modimo. of the Lord remains a place of worship, Tulo ntlo ya modimo ke tulo ya go a rorisa. place of prayer and encouragement, a Ke tulo ya thotloetso le place thapelo. where some get healing, some fellowship with one Ke another, mo ba bangwe ba fumanang pholo le go keteka go and rotloetsana. some of us we renew our spiritual healing from. We find our spiritual healing from this Ba bangwe ba house, rona ke ntšhafatso ya moya. and some of us God can only speak to us when in this Ba house. bangwe ba rona modimo a ka bua le rona fela ha re le ka mo ntlong ya gagwe. Today, as we turn our words and our minds and our faith unto Him, Mo mosong o ha re tlisa ditlhaloganyo le maikutlo a rona go yena. we are reminded by the prophet Nehemiah Re gopodiwa ka mo profeta that Nehemia restoration and mercy is important to all of us. gore tshegofatso le masego di botlhokwa mo go rona. Therefore, let us find our scripture reading Ka go rialo a re fumane lentswe la rona mo mosong wa from the letsatsi. builder, the carpenter, the book of prophet Go Nehemiah, tswa mo bukeng ya mmetli moagi buka ke ya Nehemia. chapter 10, verse 37 and 39. Kgaolo ke ya lesome temane ya masome a mararo le bosupa le masome a mararo le Nehemiah chapter borobongwe. 10, verse 37 and 39. Nehemia kgaolo ya lesome ditemana ke tse pedi masome a mararo le bosupa le masome a mararo le borobongwe. Me ka leleme le ke le tshwereng e buisega yana e leng English translation. Verse 37, Nehemiah chapter 10. We will take to the priest in the temple the dough made from the first corn harvested each year, and our other offerings of wine, olive oil, and all kinds of fruit. Verse 39. The people of Israel and the Levites are to take the contributions of corn, wine, and olive oil to the storeroom, where the utensils for the temple are kept, and where the priests who are on duty, the temple guards, and the members of the temple choir have their quarters. We will not neglect the house of our God. Amen. Someone read for us in another vernacular language. O ka re buisetsang ka leleme la setho. Mme yona e balea ka tsela e latelang ka Sesotho ra re re tla tlisa dilopotsi tsa hlama ya rona le dikabelo tsa rona tseo re di kgethileng le dilopotsi tsa ditholwana tsa difate tsohle le tsa veini e ntjha le tsa oli re di tlisetse baprista dikamoreng tsa ntlo ya modimo wa rona hammoho le karolo ya leshome ya tsa lefatshe e leng ya Balevi hobane bona Balevi banka karolo ya leshome ya tsona metseng yohle
ya naha e lengwang ke rona. Mme ya 39 yana e re, bana ba Israele le bana ba Balevi ba fele ba tlise kabelo e kgethileng ya koro le ya veini e ntjha le ya oli dikamoreng mo mesebetsi ya sehlabelo e leng teng le mo ho dulang baprista ba etsang tshebeletso le balebedi ba menyako ya dibine re ke ra furalla ntlo ya Modimo wa rona. Amen. May our hearts be open when we receive these words, A dipelo tsa rena di bulehe go fumana lentswe le. and may our lives be transformed by the message that will come from your servant, Lord. Me maphelo a rona a fetole ke lentswe le le tswang go Modimo. Congregation of the Lord, Phutheho ya Modimo e our rategang. text verse comes from verse 39. Motlhodi thero wa rona o tswa mo temaneng ya 39. Re ke ra furalla ntlo ya Modimo wa We rona. will never neglect the house of our God. Mo bophelong mo re phelang teng, In the lives where we live, ba bangata ba rona re batho ba lakatsang ho amohela. a lot of us would like to receive. And e mong wa ditsebi o bua mantswe a reng, One of the well-known people is speaking this way. setsebi seo e leng Soren Kierkegaard. The name is the one that has been said. The unhappy person is never present to himself because he always lives for the future. Motho o senang kagiso, ga na kagiso le ena ka gonne o lebeletse tse di tlang. And we are never ungrateful of what God has given us. Me ha re khotsofatse ke seo Modimo a re fang sona. And that is why I chose this text verse this Ke morning. ka lebaka leo ke khethile lekwalo le mo mosong wa letsatsi. But maybe to understand the chapter that we have read, Mohlomong go utlwisisa kgaolo eo re e buisitseng. one will need to understand the circumstances that Nehemiah was at the time. A re utlwisise mabaka ao Nehemia a neng a le mo go ona ka nako eo. This chapter was written at the significant time in the history of Israel. Temana e kwadile ka nako ela ya ba Israel. At the period when the Israelites were just after coming back from the Babylon in exile. Ene ele ka nako eo ba neng ba bua ko naga botshabelo It was Babylon. at the time of 586 BC when the King Nebuchadnezzar, king of Babylon, has conquered Jerusalem. Ke nako ya mengwaga ya 58 BC morago ha ore Nebuchadnezzar a thope It is Israel. after the Israel, their walls were destroyed, the temple were burned down. Ene ele ka nako e tempele e bifisitsweng e thubilwe. And after all, the Israelites were taken to Israel. Me morago ha mo ba Israele ba ile ba tsewa go ya naga And that botshabelo. event was not only a political event, but a catastrophic event politically. Ene e So. se tiragatso ya sepolotiki, ene e le tiragatso e botlhoko. And also it affected the Israelites spiritually. Me mo moyeng ile ya gatella ba Israele. Now Nehemiah is talking about this event that took place. Nehemia o bua ka tiragalo eo e neng e diragala. Because during those catastrophic times, the Israelites become disobedient. Ka nako eo ya kutlo botlhoko ba Israele ba ne ba sa obamele Modimo. They got themselves in the social injustice and neglected God's covenant. Ba ile ba iphumana ba le mo tulong eo ba sa tlholang ba obamela Modimo wa They bona. failed to worship their God who has protected them. Ba ile ba seke ba obamela Modimo o neng a ba sireleditse. Even though they lived in exile in Babylon for over 70 years, Le fa ba kile ba phela ko naga botshabelo Babylona mengwaga e God 70. protected them for those years when they were in Babylon. Modimo o ile a ba sireletsa dingwaga tseo ba neng ba le ko Babylona. Now, according to Jeremiah and Isaiah, they are saying that God softened the hearts of the king Cyrus of Go Persia. ya ka ba profeta Isaiah le Jeremiah
modimo o ile a nolofatsa dipelo tsa ba neng ba ba so that they gateletse can be released from exile. gore ba ba tlogele go boela gae. Now, when they were going back home, they did not go all together at the time. Ka nako e ba boela gae ga ba ya ka bongwe fela. The first group was led by Zerubbabel, who took that group back to home. Karolo ya ntlha e ne e etelletse ke Serubabele yo neng a ba busetsa And when they gae. arrived there, they started building the temple and rebuilding the home. Mme ha ba fitlha mo ba simollotse ka go setšwa ya tempele. And Prophet Ezra also followed the Zerubbabel after he has left. Mme o ile wa bobedi o ile a latella Serubabele morago ga ore a tsamaye. And Zerubbabel's focus was restoring the unity among the Israelites. Serubabele o ne a batla go tlisa kago setšha le kitlano mo Baiseraeleng. And finally, the third one was Nehemiah himself. Mme wa boraro ke Nehemia ka boena. And he took the last group, and when they went back home, O tsere karolo ya bofelo go ba busetsa gae. and when they arrived home in Jerusalem, they had to rebuild the walls of Ga ba Jerusalem. fitlha gae Jerusalema ba dile ba tshwanna go go aga sešha mabota a To Jerusalema. restore the dignity and the security of the Israelites, Gore a tlise botsitso ka mogare ga Jerusalema. as they were identified as the children of God. Mme yaka ba ile ba bontshiwa gore ke bana ba Modimo. Throughout the guidance of Nehemiah, Mme go ya ka mokgwa o Nehemia a neng a ba they were gakolola. succeeding to build the walls of Jerusalem. Ba tswetse pele go aga marako a Jerusalema. But it was not easy when they were rebuilding those walls of Jerusalem. Empa go ne go se bonolo ga ba aga marako ao. Among them, there were opposition parties, the Sanballat and his friend. Mme mogareng ga bona go ne go na le ba ba leng ka tlhanong bo Sanballat le ditsala tsa gago. Tobias was one who was leading and saying, no, they cannot build the walls of Tobias e ne e le o Jerusalem. mongwe yo neng a re ba ka se kgone go aga marako a Jerusalema. But Nehemiah never lost hope and tried to rebuild the walls of Mme Jerusalem. Nehemia ha a latlha tsholofelo o tswetse pele ka go aga marako a Jerusalema. Because he had he had appointment with the future with his God. Ka gonne o ne a na le lebaka le modimo wa gae mo nakong e tlang. And he understood that they are not only to rebuild the walls of Jerusalem, O ne a utlwisisa gore a e se kago ya marako a Jerusalema but also the fela. nation needed restoration spiritually to revive themselves. Mme le setšhaba se ne se tshwanetse se agiwe sešwa. He understood that the walls that are built without being supported by the spirituality is nothing. O ne a utlwisisa gore go aga marako a Jerusalema go se mo semoyeng ke matsapa fela. And that's why Nehemiah 10, after building the walls of Jerusalem, and want to build the spirituality. Ke ka lebaka leo ga a fetsa go aga marako wa retologa gore a ba age sešwa mo moyeng. Because he understood the relationship between God and his people. Ka gonne o utlwisisa dikamano tsa semoya mogareng ga bona le Modimo. When you read this chapter, you'll find that actually they had to sign an agreement between themselves and their Ga God. o bala lekwalo le o tla utlwisisa gore go na le mo ba kwadileng le go saena tumellano le Modimo wa bona. Because they understood that the covenant is not only for a chosen people, Ka gonne ba utlwisisa gore kutlwano a e se ya batho fela ba ba rileng. the covenant is not only for the leaders or the priests, Tumellano a e se ya baetapele kgotsa baruti. but the covenant is for everybody, the people who were staying in the Jerusalem. Tumellano ke ya batho ba botlhe bao ba neng ba nna ko Jerusalema. And whether they were including the Levites, they were including the representatives. Ba ne ba akareditse balefi le ba bangwe.
And the covenant that they signed, mo tumellanong eo ba e the sainileng first one was to obey the laws of God ya ntlha e ne le go ikobela melao ya and to modimo walk in God's laws in whatever they are going to do. gore ba tsamaye mo melaong ya modimo go sengwe le sengwe seo ba tlabeng ba se And the dira second one was the commitment to be purified, or the commitment of purity, spiritual purity. ya bobedi ke ya gore ba tlhatsuwe mo semoyeng Regardless of their ethical or their sizes or their status in life, they need to commit themselves. go sa kgathatsege maemo a bona kemo ya bona mo setšhabeng ba tshwanetse ba ineele gore ba tlhatsuwe Third mo one, where they semoyeng had to commit themselves to obey the Sabbath in all the times. mme go ntse bjalo ba tshwanetse ba omamele disabata ka matsatsi a And otlhe also to commit to obey the economic justice that is within among the Israelites. ba ne ba tshwanetse ba omele toka mo gareng ga But the Jerusalema last commitment that they had to do, that which was significant for them, mme ya bofelo e botlhokwa e ba neng ba tshwanetse ba e was to obamele support the house of the Lord, gore ba tshwanetse ba thekge ntlo ya modimo to support God's house. gore ba tshwanetse ba thekge ntlo ya modimo And Nehemiah here is focusing on supporting God's house. mme Nehemia o tsepamisa maikutlo mo go thekgeng ntlo ya modimo Because supporting the temple of the Lord, ka gonne go thekga ntlo ya modimo they will be obeying the rules of the Lord. ba tla be ba obamela melao ya modimo And they will be doing what God has made them to do, ba tla be ba dira seo modimo a reng ba se dire because they understood what was happening in the house of the ka Lord. gonne ba tlhaloganya le go utlwisisa seo se diragalang ka mo ntlong ya In the modimo house of the Lord, you find the priest who was serving them in the nation, as the ka mo gareng nation. ga ntlo ya modimo go na le baprista bao ne ba direla batho In the house of the Lord, they understood that that's where their souls are actually restored. ka mo gareng ga ntlo ya tempele ke mo mewa ya bona e bolokega Now mo Nehemiah is teng. talking to them that they need to support the house of the Lord through their tithe and offerings. ke nako eo Nehemia a ba bolelelang gore tshwantse ba theke ntlo ya modimo ka go neela Because they understood that the tithing and the offerings will do the maintenance to the house of the Lord. ka gonne ba utlwisisa gore meneelo ya bone ya lekgetho e tla kgona go boloka ntlo ya They modimo understood that the tithing and offering restore them spiritually and makes the covenant with their God. ba utlwisisa le gore go neela ka dikabelo le dimpho ba tla be ba ntshwafatsa meya ya bona mo semoyeng Because they le are modimo. appreciating God, their God, as the God who is merciful and a God of forgiveness. ba tla be ba amogela modimo wa bona gore ke modimo wa kutlwelo botlhoko And a God that that has restored them. modimo o tleng a ba tlhoma sešwa That's where we get our text verse this morning. ke mo re fumanang motlhodithero wa rona mo mosong The o. text verse says we will not neglect the house of the Lord, of our motlhodithero o re God. re ka seke ra ikgatholla ntlo ya modimo wa rona We will not only work into the house of the Lord by our hands, re ka se dire fela ka matsogo a rona ka mo gareng ga nor ntlo ya work in the modimo house of the Lord by our words only, re ka se dire yalo ka mantswe a rona fela ka dipolelo but we will not only work by deeds that we are saying we are in the house of the Lord, we are working. re ka se dire fela ka ditiro tsa rona re a dira But we will be faithful with our tithe and giving. re tla tshepagala ka dimpho tsa rona le makgetho Congregation of the Lord, allow me to speak to you this morning motheo ya modimo ntumelele go bua le wena mo with mosong wa letsatsi Nehemiah's word that says we will not forsake the house of the ka Lord. mantswe a Nehemia gore re ka se ikgatholle ntlo ya modimo wa rona Because today where we live, our church are visible, we see them all over. ka gonne mo nakong ya baanong dikereke tsa rona di a bonagala ra And di we bona understand that in our church, that's where we get restoration when we find Jesus mme ka mo Christ. gareng ga dikereke ke mo re fumanang ka go sešwa
le morena Jesu And there Kriste. are those who believe that in the church there is mercifulness and there's grace of the Go Lord. na le bao ba dumelang gore ka mogare ga ntlo ya thapelo re fumana mohau wa modimo. Even though we know that physically you cannot touch God in the buildings or within these buildings. Le fa re itse gore o ka se ke wa mo ama le fa o tsene ka mogare ga moago. But we understand and we believe that within the house of the Lord, which is our churches, that's where we get, we are renewed spiritually. Empa ra utlwisisa gore le fa go ntse bealo ha re tsena ra dumela gore mo semoyeng re tlo khona As kopana le believers, ena. we gather in the house of the Lord to worship our God. Yaka re le badumedi ba Kriste re tsena ka mo galaletsa modimo wa rona. We enter into this house of the Lord because we come to fellowship together. Re tsena ka mo hare ha ntlo ya thapelo ka gonne re tlo galaletsa ba We get botlhe le into the botlhe. house of the Lord because we pray and service together. Re tsena ka mo hareng ha ntlo ya thapelo go tlo bina le go itumella tsotlhe. But we don't do that alone. We do that in the name of our Lord Jesus Ga re Christ. dire bealo re le nosi re dira bealo ka lebitso la morena Jesu As Kriste. Nehemiah is declaring this morning, Ya ka Nehemia a bua mo mosong wa we will letsatsi. not forsake the house of our God. Re ka se ke ra ikhatholosa ntlo ya modimo wa rona. He doesn't say your God, he says our Ha re God. modimo wa gago re modimo wa rona. Today, when we are here, God is continuing to bless us. Mo letsatsing le ya ka re le mo modimo o tswella pele gore se go The fa. first blessing we got this morning was just to wake up, and we need to clap hands for God for that because He has given us that. Tshegofatso ya mathomo ke gore re tsogile mme a re mo otleleng le go. Some of us, we need to say thank you, Jesus, because you have given us the employment. Ba bang ba rona a re mo lebogeng ka gonne o re file ditiro. And some of us, we need to say thank you, Jesus, because we've got businesses that we are running. Ba bang ba rona a re mo lebogeng ka gonne o re file dikgwebo. Some of us, we need to say thank you, Jesus, because we are getting pensions and we are getting SASAs. Ba bang ba rona a re lebogeng ka gonne o re file motlhalaphansi. Then some of us, we need to say thank you, Jesus, we are still getting our salaries. Ba bang ba rona a re mo lebogeng ka gonne re santsane re fumana dituelo. Some of us, we need to say thank you, Lord, because we've got skills that we are applying in the world. Ba bang ba rona a re mo lebogeng ka gonne re na le maitemogelo a re a dirisang. Some of us, the opportunities are flourishing and we are harvesting all over our world. Ba bang ba rona re iponela ditšhono mme re a kotula. And that is through His grace and merciful Jesus Mme Christ. ke ka ntlheng ya lerato le bopolotlhomogi ba morena Jesu But Kriste. I don't know who is sitting here who does not appreciate the mercifulness of our Ga ke itse gore God. ke mang yo o ntseng mo yo o sa itemogeleng lerato la Who does not modimo. accept that Jesus is the source of all those blessings that we are having. Yo o sa amogeleng gore modimo morena Jesu ke motswedi wa masego a otlhe And ao that re a through His fumanang. salvation that we are seeing the gratitude of this life. Le poloko le tumelo le boitumelo ba bophelo bo re bo phelang. Or are we still those who believe that this success ki ya ka, se ya Jesu ki ya ka? Some of us ba dumela gore this success is not Jesus Christ, it is And me. those who believe that the success belongs to them, they forgot that there is one person who's having actually the keys of our Ba lives. bangwe ba dumela gore tswelelopele ke ya bona ba lebala morena Jesu Kriste yo o tshwereng senotlelo sa tswelelopele ya bona. For you to be successful is through Jesus Christ. Gore o tswella pele ka morena Jesu Kriste. Now Nehemiah is saying, take all those blessings that you get from the house, from wherever you are, into the house of the Lord. Nehemia re tseya masego a otlhe a wa fumanang wa tlise ka mo ntlong ya modimo wa rona. And Nehemiah is saying you must never be pressurized to give into the house of the Lord. Nehemia o re o ske wa gatelelwa gore o fane ka mo ntlong ya It must modimo. never be fear or it must never be an obligation to give into the house of the Lord. E ska nna gore wa gapelediwa kgotsa ke letshogo gore But you o fe must ka mo give ntlong ya with joy modimo. and willingly into the house of the Lord. O tshwanetse o fe ka botswapelo ka bo wena As le ka much as lethabo. you walk and said, I'm successful, give the way you are walking. Yaka o tsamaya o itumelele
fana go ya ka mokgwa o tsamayang ka Some of teng. you are wearing Louis Vuitton and say, Bona label yaka, but you are giving 1 cent. You are not giving the way the Lord has given you. Ba bang ba rona, we wear this brand and yet we give him very little. What Corinthians says to us this morning, Seo ba Korinte ba re bolelang ka sona mo he says mosong. God loves the cheerful givers. Modimo o rata yo fang ka pelo e bulehileng. When we give wholeheartedly, Ha re fana ka pelo e bulehileng. we declare that Jesus Christ remained the first person of our Re lives. bua gore morena Jesu Kriste ke ena wa And His tshimologo grace mo is maphelong a sufficient for rona. all what we are doing. Mme mohau wa hae o re lekane go tsotlhe tseo re di We need dirang. to know that Re tshwanetse re itse gore giving sustain the kingdom of the house of the Lord. gore re fane ke mo re tlhokomelang ntlo ya modimo. This temple cannot be there if we don't give wholeheartedly. Tempele e ka se nne teng fa re sa fe ka bopelo The priests and the ministers and those who are working in the house of the Lord will not be there if we don't give wholeheartedly. baruti le bao ba dirang mo ga re sa fane ba ka se kgone go amogela Because the dituelo. temple of the Lord depends on our stewardship. Ka gonne tempele ya modimo e ikagile mo go rona re fane. Through giving, the gospel of the Lord is preached and is spread all over. Gore re fane ka lentswe la modimo re rere mo gotlhe. Through giving, the mission of the Lord is accomplished. Gore re fane maikemisetso le maitlhomo a modimo a kgonega. Through giving, that is why we are able to have this kind of building, is because we gave from the bottom of our Ga heart. re fa re kgona gore re nne le moago ka gonne re fane go tswa mo boteng ba dipelo tsa Now, rona. congregation of the Lord, you need to understand that your giving make possible for the altar of the Lord. Puteo ya modimo e rategang le utlwisise gore go fana go dira gore go kgonege. The mission of Jesus Christ was possible because of those that were around him. They understood that they need to give wholeheartedly. Maitlhomo le maikemisetso ke gore bao ba neng ba na le morena Jesu ba ne ba When we lemoga. give, we renew our partnership with the kingdom of God. Ga re fana re ntšhafatsa kgolagano ya rona le When we modimo. give, we strengthen our faith and trust in God. Ga re fana re netefatsa tumelo ya rona le modimo. Some of us, or many of us, we also believe and trust God's salvation. Ba bang ba rona kgotsa bontsi ba rona re dumela mo pholosong ya modimo. But we struggle to trust Him with our finances. Empa ke bothata ga re tshwanetse re mo tshepe ka tšhelete ya rona. But let me tell you this morning, E re ke go bolelele mo mosong o. tithing is an act of faith. Lekgetho ke ntlha ya tumelo. Tithing is the act of faith in the grace of our Lord Jesus Christ. Go ntsha lekgetho ke tumelo mo morena Jesu Kriste. Nobody, and I'm repeating, nobody must force you to tithe or to give into the house of the Lord. E re ke tlo e boeletsa ga go ope yo tshwanetseng a o gapeletse gore o ntshe lekgetho mo modimong. And when you don't want to give into the house of the Lord, and when you have those mixed mind and those mixed feeling about giving into the house of the Lord, it means your faith is weak. Me fa o etsaetsega o sa itse tlhaloganyo ya sago e sa itse e re ke go bolelele tumelo ya gago ga ya tsepama mo modimong. When you give into the house of the Lord and you don't give from the bottom of your heart, it means you are not faithful to your own Ga o God. fana ka mo tempeleng o sa fane go tswa mo boteng ba pelo ya gage ga o tshepagale mo modimong wa Because gago. faith is not found in the money that you give, but is found in the heart that says how much you take out. Ka gonne tumelo ga e fumane mo tšheleteng ye o e fang e tswa mo pelong ya gago gore o ntshe bokae. That is the faithfulness of your God between yourself and God. Ke go tshepagala ga gago le tumelo ya gago As le modimo wa Malachi said to gago. us, we need to bring the whole tithe into the house of the Lord. Ya ka Malaki a bua gore a re tliseng And when you tsotlhe go give modimo. cheerfully so and willingly so, it says,
test me and you'll see what I can do unto you. mme o tswella pele hore ha le dira bjalo le ntsha ka dipelo tse di bulegileng ntekeng mme le bone gore ke tla le direla eng. In our life, we need to depend on God rather than depend on positions that we are. Mo bophelong ba rona a re ikaege mo modimo go feta maemo a Because our rona e a tlogela bao ba tshepahalang mo go ena. Brothers and sisters, Phuthego ya modimo e tlhomphega. give Him protect us from these materialistic and greedy things. O re sireleditse mo dinthong tsa lefatshe le bogagaru. I understand that we live in a world where we need to continue to accumulate more and consume more. Ke a utlwisisa hore mo lefatsheng le re tshwanetse go fumana le gore re je. Many of us have become the servants of money rather than the servants of God. Bontsi ba rona ke makgoba a tšhelete. But Matthew e seng says you makgoba can a never Modimo. have two. O ke ke wa sebeletsa marena a mabedi. You cannot serve two masters at the same time. And the tithing remains between you and your God. Lekgetho la hao ke la hao le modimo wa gago. Your God is the one who knows what you want to give. Modimo wa hao ke ena a itseng se o batlang go se fa. Our God remains our God even the circumstances when it doesn't permit us. Modimo ke ena a re itseng le mabaka ao a sa re What you must dumelleng understand that gore He remains God even in our finances. empa e ntse e le modimo le mo ditšheleteng tsa gago. Because when we give, we break the power of greedy Mme and ha o mofa selfishness. o khaola chaine ela ya bogagaru. When you give joyfully, so there's nothing that you are worried of. Mme ha o fa ka pelo e bulegileng wa utlwisisa gore ga ona matshwenyego. When we give, we bring unity between ourselves and our God. Mme ha o fana o tlisa kopano mo hare ha rona Like le the people during the Modimo. time of Nehemiah, they gave wholeheartedly. Ya ka batho ba Israele nako ya Nehemia ba ne ba fana ka dipelo tse di Every one of bulegileng. them participated well in giving in the house of the O mongwe le Lord. o mongwe wa bona o ne a tseya karolo go fana ka mo ntlong ya Every one Modimo. of them carried responsibility in the house of the O Lord. mongwe le o mongwe wa bona o ne a tseya maikarabelo ka mo ntlong ya Everyone Modimo. contributed according to God's blessing in the house of the Mongwe le Lord. mongwe wa bona o ne a fana go ya ka mokgwa o Modimo a mo fileng. That is why they were able to to rebuild the house and the walls of Ke ka Jerusalem. lebaka leo ba neng ba kgona go tsosa In those setšha times marapo a of Nehemiah, there are Jerusalema. those who were giving more and there are those who were giving less. Go ne go na le bao ba neng ba fa hanyane le bao ba neng ba fana go ya ka mokgwa o ba But leng ka teng. the less was not meaning the less money. Bao ba neng ba fana hanyane seo se neng se sa ba ise ko tlase. It may be 2 rand, but as long as it comes from the bottom of your heart, it's more than enough. E ne e ka nna ranta tse pedi fela ga e tswa mo pelong mo And they were pelong ya giving gago. wholeheartedly in order to build the walls of Ba ne ba Jerusalem. fana ka dipelo tse di bulegileng go They tsosogana were le tsa giving mmogo. together joyfully so. Ba ne ba fana ba botlhe ka lethabo. Because they understood that giving would build the legacy for the generation to Ba come. ne ba utlwisisa gore ba tlogela motlhala go bao ba tlotlang. Like in Akasia today, Yaka Akasia some of letsatsi le. us may have arrived 2 years ago, a year ago, 3 years ago. Ba bang ba rona re fitlhile mo dingwaga tse pedi tse tharo tse di But the fetileng. Akasia, it is what it is because of the Nehemiahs who have passed through and giving wholeheartedly. Empa Akasia e se leng sona ka gonne bo Nehemia bao ba butseng dipelo tsa bona ba fana. Our late Ntate Molekwa, Ntate Radipabi, Ntate Shabalala, Mema Bukaba, they gave wholeheartedly to build the walls of Bao Jerusalem. ba setseng re sena le bona ya ka moruti a badile mabitso ba contributile gore e be re fitlhe mo. When they were building the walls of Jerusalem, Fa ba ne ba aga mabrako a when they were Jerusalem. building this church, Fa ne ba aga kereke e. they did it from the bottom of their Ba heart. ne ba dira bealo go tswa mo dipelong tsa They bona. were not building to please someone Ba else. ne ba sa dire bealo go kgotsofatsa mongwe. They supported together for one mission, and that is the mission of the Lord. Ba ne ba kitlane ka morero o le mongwe e leng wa Modimo. Now, as you attend, my brothers and sisters, Putheo ya Modimo e rategang ke nako ya gago. remember when you give, you are giving, and when you build, you are building to the generation to come. Gopola ha o fana o aga
o agela letso leo le tlang ko Because morago. giving must be part of the faith, of the legacy that you have inherited through faith. Ka gonne ha o fana o tseya motlhala o fumaneng go tswa bao ba fetileng. Nehemiah says that he will not forsake the house of his Lord. Nehemia o re a ka se tlohele ntlo ya modimo wa gago. And I'm saying to you, are you going to forsake the house of the Lord? Ke re mo go wena a o tla tlohela ntlo ya modimo na? Or do you forget that the health that you are having comes from God through His grace? Kgotsa a wa lebala gore thuso eo le mo yona e tswa go modimo na? Or do you forget that the employment that you are having that is through mercifulness? Kgotsa wa lebala gore tiro eo o le mo go yona o ifumane ka ntlheng ya bopelotlhomohi You ba forget that the Modimo. business that you are in, the way you see it flourishing is because of dear Lord. O lebala le dikgwebo tse o nang le tsona gore di tswa mo modimong na? Some of us, we forget that the marriages that you may be having is because of the Lord. Ba bang ba rona re lebala le manyalo a o re le mo go ona gore ke a tswang ko modimong. If it was not God, you will be single today. O say, and you will be crying for a partner. Wa lebala o ba lenyalo leo, bophelo bo, ke ka lebaka la Modimo. You forget that marriage, that life, it's because of God. You forget that the car that you are driving is because of God's blessings. O lebala le gore koloi yo tsamayang ka yona ke ka You forget ditshegetso that tsa the Modimo. house that you woke up from is because of the blessings of the O Lord. lebala le gore ntlo e o tsogang mo go yona ke ditshegofatso tse di tswang ko modimong. You forget that the makeup and the mascara still itšhatšitšeng ke ka lebaka la di-blessings tsa O Modimo. lebala ditlolo tse o itšhatšitseng tsona, it's because of the blessings of God. You forget that clothes that you are wearing today is because it's blessings of the Lord. O lebala le diaparo tse o di apereng mo letsatsing le ke ditshegofatso You tse di forget tswang ko all those Modimo. black good things that you are having is because of the Lord. O lebala le dilo tse ntle tse o nang le tsona ke ditshegofatso tse di tswang ko modimong. Nehemiah's people at the time, Batho ka nako ya Nehemia they brought the first fruit into the house of the Lord. ba tlisitse mabutswa pele mo ntlong ya morena. They understood that they are just merely stewards who are preaching and who are doing for the God. Ba ne ba utlwisisa gore bona ke badiredi fela le go rera lentswe la Modimo. And they said, they said, thank you, Lord, for this, whatever the positions we are having. Ba ile ba re Modimo ra leboga go maemo a o re fileng Because ona. we are who we are today, we are out of exile in Babylon because of you. Re seo re leng sona re tswile ko naga botshabelo ka ntlheng ya I like what gago. Martin Luther said at the end. Mme ko bokhutlong Martin Luther o re He said, for a person to give cheerfully, ga motho a tshwanetse a fe a first he lokologile. must have conversation with his own heart. O tshwanetse o nne le puisano le pelo ya gago. And after conversation with your heart, have a conversation with your mind. Mme ha o feditse go buisana le pelo, buisana le tlhaloganyo ya And after the gago. conversation with your mind, if it's positive or negative, then you'll have conversation with your past. Mme ha o feditse e ka nna e lokileng kgotsa e sa lokang, buisana le potla ya gago. Therefore, you cannot have the conversation with your past without talking to your heart first. Ka go rialo o ka se bue le potla ya gago, o se o bue le pelo ya gago pele. If you don't talk to your heart first, and the heart is a cheerful, it is not instilled by the Holy Spirit, Ha o buisana le pelo ya gago, it's not thotloetso ya moya o there's boitshepo. nothing that you will be except to be a greedy person. Ga gona sepe seo o tla se amogelang ko ntle le gore o mo You will gagabo. always think that whatever you have, you are entitled to have. O tlo nna ntse o na- That you will always believe that whatever you are having is yours, therefore you are selfish. o tla dumela gore sengwe le sengwe ke seo o nang le sona ke sa gago. If you Mme tsotlhe ke ka neglect bowena. giving, you are neglecting the house of the Lord. Mme ha o ikgatholosa ntlo ya Modimo. If you neglect giving, you are neglecting to up the ministry of the Lord. Ha o ikgatholosa go neela mo ntlong ya Modimo, o ikgatholosa tumelo ya gago. If you neglect giving, remember there are people who will suffer because of your greediness. Gopola gore go na le batho bao ba tlo sokolang
ka ntlheng ya bogagaru ba gago o tshwanele. So therefore, my brothers and sisters, Ka go rialo phuthego ya Modimo e tlhomphegang. I know that we love money. I know that we live because of money. Ke a itse gore re rata tšhelete ebile re phelela But tšhelete. let the money be not the master of your life, but Christ be the master of your life. I nne gore tšhelete a se ha o modiredi wa tšhelete empa o modiredi wa Modimo. Stop putting money on the throne rather than putting God. Tlogela go bea Modimo tšhelete ko setlhoeng mme o bee Modimo. Stop being greedy. Allow God to flourish into your heart. Tlogela go nna bogagaru o dumelle Modimo a tsene mo pelong ya When you gago. hold from God materialistically, so you are saying, God, I don't trust you. Ha o tloga mo Modimong ka dilo tsa lefatshe ka mantswe a mangwe gore Modimo ha ko tshepe. And therefore, we are building a generation that will not understand. Mme ka go rialo re aga letso leo le sa tlhaloganyeng. Remember, our children observe what we do. Gopola gore bana ba rona ba re lebeletse. Ha o ntse o bua gore ngwanaka ke o fa 5 ranta kerekenyana e ya sokodisa le ena o tla etsa jwalo bana ba As hae. you are saying, I'm giving you only 5 rand. This church is troublesome. The children learn quickly and they will replicate what their parents are Bana ba saying. ithuta ka pele mme ba tlo dira seo ba se rutilweng ke batswadi ba bona. If you talk negative about the house of the Lord, they will also do that to their generation Ha o to sa bue come. sentle ka ntlo ya morena le bona ba tlo dira bealo ga ba godile. And therefore you need to remain faithful. Ke ka lebaka leo o tshwanetse go nne o tshepagala. And faithful means that you are the proper or the correct steward of the Lord. Go tshepagala o nne modiredi wa nnete wa Modimo. In conclusion, congregation of the Lord, Putheo ya Modimo e rategang ko bokhutlong. we must remember that Nehemiah himself, A re hopoleng gore Nehemia ka bo and with his words, we will never forsake the house of the Lord. ka mantswe a gagwe gore re ka se ikgathollose ntlo ya That morena. declaration that he has made, Polelo eo a e it dirileng involves commitment. e raya It boineelo, involves stewardship. e raya gore It involves bodiredi, sacrifice. e raya gore It o involves itshwarele. faithful living in the house of the O Lord. tshwanetse o tshepagale ka o phela mo ntlong ya My question Modimo. to you this morning, Potso ya me mo go wena mosong wa are you letsatsi. committed for the sake of the house of the Lord A on wa giving? wa ineela mo ntlong ya Modimo ka go fana Or ka are you dikabelo. giving because they cannot register you in CMM or CWM? Kgotsa o fana ka gore ga o kgone go registera mo mokgatlhong na. Are you giving because o keke wa kgona go kolobetsa ngwana na? Gore o a fa because you cannot baptize your Are you child. giving because ngwana hao a keke a amohelwa ka hare ho kereke na? O a fa because your child will not be confirmed inside Are you the church. tithing because CWM, CMM, CYM, di itse ha o sa tithe o keke wa ka batla ka ho botsona O na? ntsha dikabelo ka gonne mokgatlho wa gago o re if you are not Are you tithing, we giving will because not people are accept saying you must give? you. O a fana ka gonne batho ba re fana. Are you giving because you see you are very old, maybe you are about to die? O batla moruti a tlo etsa thapelo A na? wa fana ka go bona gore matsatsi a setse a ile motlhomongwe o gaufi le o swa, you expect moruti to come and Or are you pray. giving from the bottom of your heart? Kgotsa o fana go tswa mo boteng ba pelo ya gago na. Or ke wena ya bina mmina thoko ke ntsha hanyanyane o mpha haholo Or you na? are the one who's singing this song, I'm giving little and you giving me more. Let us know that A re itseng se. God continued to call his people to support his mission. Modimo o santsane a bitsa batho ba hae go theka morero wa And gagwe. they must support them with willing hearts, Ba tshwanetse ba dire bealo ka dipelo tse di with a bulegileng, joyful spirit. ka moya o thabileng. Therefore, whenever you bring the tithe in the house of the Ka go Lord, rialo ga o tlisa lekgetho mo ntlong ya whenever you bring the offerings in the house of the ga o Lord, tlisa dimpho tsa lerato ka mo whenever you say thanks or you bring thanksgiving into the house of the fa o Lord, tlisa ditebogo ka mo ntlong ya if Modimo. you don't believe that's what you need to give, don't bring them in the house Ga o of sa the Lord. dumele gore ke se o tshwanetseng go se tlise, o seke wa se tlisa. Because God only accepts those that are given with open heart and cheerfully so. Ka gonne Modimo o amogela tso tsotlhe tseo di fiilweng ka pelo e God only bulegileng. accepts and reward those who are open whenever whatever they do to Him. Modimo o amogela
mpho e bulehileng mme a o segofatse. Ha o ntse o ntsha fela 10 ranta ka hara di 200 or ke mamotau wa sokodisa. God does not like that. You can sit with it. As you take 10 rand between the 100 rands and say, Mamutau is bothering me, you'd rather keep it. Because you are not a cheerful giver. Ka gonne ha o fane ka pelo e Our bulehileng. God loves those who give cheerfully so. Modimo o rata ba o ba fang ka pelo tse di Like bulehileng. Nehemiah said to us, Ya ka Nehemia a re mo go le rona. ske la furalla ntlo ya modimo wa rona. Do not neglect the house Le of ske la our Lord. sebeletsa ntlo tsa lona. Do not work for your Ha le house. sebetsa isantse lokileng ka ntlong ya modimo wa As you are rona. working, bring all the good Ha le things to the house sebetsa of the nkang Lord. tseo di ratwang tse nonneng ka ntlong ya modimo wa Bring rona. all the good things to the house Because of by our doing Lord. that, Ka gonne fa o dira le jalo, godisa mmuso wa modimo. you enrich the wisdom, the kingdom of Ke re God. na o furaletse ntlo ya modimo wa hao na. This morning I'm asking you, are you neglecting the house of our Lord? A o fana ka kgapeletso kampo ka bolokoloi. Are you coerced to give, or you are giving wholeheartedly? Modimo a o tlhonola fa. May God bless you. Amen. Amen. Ari emeng ka maoto, ntate Matlharo o tlo re rapela. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for speaking to us through your word and reminding us of the covenant commitment made to your people when they declared, we will not forsake the house of our Lord. Lord, thank you for teaching us to love your house. Thank you for teaching us to remain faithful to your kingdom. Lord, we are asking you to give us cheerful and give us everything that we need. We opening our hearts this morning, dear Lord, to your word. May this word be a guide to us. We are asking you to give us cheerful and willing hearts, knowing that everything we have belongs to you and comes from your gracious hand. May we never withhold our thanksgiving, our tithes, our offerings, or our service, but may we bring them before you as acts of worship, gratitude, and obedience. God, help us to understand that through our giving, your gospel is proclaimed, your church is strengthened, the needy are cared for, and future generations are led to know and serve you. We humbly pleading with you to deliver us from selfishness, greed, and spiritual complacency. You, the provider, please guard our hearts against becoming attached to the things of this world more than the things of your kingdom. Lord, plant us firmly in your house so that we may flourish in faith, so that we may grow in spiritual maturity and remain steadfast during the storms of life.
Let our children and grandchildren see in us a living example of commitment, a living example of generosity and devotion to your word. May the legacy we leave behind be one of faithfulness and love for your church. As we journey through this month of June and the rest of the year, guide our steps and order our paths. Open doors that no one can shut. Provide for every need that we desire. Grant wisdom in every decision we make. Grant us peace in every challenge and favor in every endeavor. My dear Lord, when trials come, help us to remain faithful. When blessings come, keep us humble. When opportunities arise, help us to use them for your glory and for the advancement of your kingdom. Above all, Lord, keep us close to you. May we never neglect your house, never abandon our calling, and never grow weary in doing good. Let our lives continually testify. By the grace of God, we will not forsake the house of our Lord. We ask all these things in the precious and powerful and victorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. That was very good. Noto moya. Hallelujah.